Inshuti bakunzi muri ko muradukurikirana kuri Albert TV ijwi uri kumva uri kubona ni Prophète des Nations Albert kuva United Pentecostal Church Kigobe nishingiro byunze umwe na muka wera ngaha mu Kigobe dukorera ngaha mu Kigobe ku mashuri yitira abashinwa mu Kigobe CFP Kigobe Centre de Formation Professionnelle Kigobe abazana na Côte Ville urukani barabara bitabere 50 bagita mu kintu ni rya Kigobe hariho n'ishami rya Banko ugacumanuka ku metero 200 dushikiriye aho dukorera ndagutumirire rero kuza imisi yose kwa gatatu tuba dufise mercredi miracle ni mercredi ikibazo cyose umuntu aba yahuye naco kumikubita hasi ingwara zigakira abagenda n'umuga bagakira abagenda n'ubukene bagakira ijambo ry'Imana riri muri Luka 4:18 ngo muko Imana rikurije kugira ngo mbwire ubutumwa bwiza abakene buri kintu cyose ukenye ku buzima bwawe urakironka igihe uje hano muri aya masengesho ngo mbwire abo ko babohowe waboshwe uri muri gereza ufite umuntu aboshwe muri gereza cyangwa ushwe ku mutima uje hano turagusengera muri service nziza turangwa ikaze kandi imisi yose dimanche guhera saa 4:30 muri petite salle nande tuba dufite dimanche de victoire haba umuka w'ubuhanuzi haba umuka w'ibitangaza ijambo abakene kwatizwa barabatizwa turagutumirire kuza muri izo programa zose ariko kandi n'indi misi ukeneye igihe waba ukeneye umubonano usaba audience sur rendez-vous n'umuhanuzi ushobora gutelefona kuri izo nimero ziri kuri screen ni plus 257 75 78000 ukaza inbox ukandika turagutumirire kuza muri izo programa zose Yesu agumisha Yesu akurereza.